kaput bisin na nagpayduma. Babae anak kasakay ken lalaki nga mga babay. Rupadat naladawan tuok krigat na palalalwan. Da Jose ken Birhen Maria agbilbiro pagdagusan da. Kaput bandog na nagpayduma. Isiku binimet den ni Birhen Maria na pate. Isut man ubuti syerto basbasulti na tao. Simang bay da jay Belen ni Jose nagdaydayawen. Tapnuin na pasang bayen tinaigungo tanagpas ngayen. Kanunong manakoral tinaiten na pagdagusan. Ken kulong tinagpas ngayan ni Birhen Maria akapapatgan. Tikel ta ang tirabi pas ngay nakateg nga ari ni Jesus mangisala ka basbasul sa ngalubungan. Ang hidwen nga ingetranyag na timpalim nga inget bagak na. Talumari sinursurot da kaninyo Jesus indagrukbag. Awit da dagiti sagut kaninyo Jesus sa manubot. Si papakumbabay da Melchor, Gaspar, ken Baltasar. Nagkanta dagiti anghel amin na parswa ket nagtamet. Ti berbo ken naispas ngayen ni Mesya sa daydayawen. Da Jose ken Birhen Maria agbirbiro pagdagusan da. Takyat da tiagina na gaput bano ka nagpayduma. Ken kulong tinagpas ngayan ni Birhen Maria akapapatgan. Awit dadagiti sagut kaninyo Jesus sa mandubon. Si babakong babay da agrok Melchor, Gaspar.